Dobar dan, ovdje je Nič 5010, Nič 5010 i ovaj put ću vam prezentirati svoju web stranicu. Znači web stranica se zove MC Book za sve fanove Minecrafta. Slobodno se joinajte ako niste fan Minecrafta, nema problema. Ako se hoćete učlaniti sa Facebookom, samo gore napišite Facebook. Registrirajte se sa Facebookom. Tako na primjer register. Potvrdite. Napišite svoj Minecraft ime, svoj nickname, kako god hoćete. Skype, password i da li imate legitimni Minecraft. Ako nemate Minecraft, napišite nemam Minecraft. Ako ste registrirani, kada idete ovdje morate email konfirmaciju. Evo. Ups. Znači kada uđete, odaberite svoju sliku. Slika može biti bilo koja. Evo ga, ova na primjer. Kliknite upload. Trenutno se uploada, tako da morate malo pričekati. Vratim se kad se uploada. Evo ga, i slika se uploadala. Ovdje pišite svoje statuse. Malo dulje traje jer skidam nešto. Lajkajte svoje statuse. Vidite, jednom, ako ga prodate lajka drugi put, nema spamanja, neću vam prihvatiti. Tražite svoje prijatelje. Evo ga, potražite prijatelje. Dodajte za prijatelje. Dobijajte svaki dan kredite. Albume pogledajte, to još nije skroz složeno. Evo ga, lajkajte. Kako god želite. Ovdje su vam pjesme. Minecraft sve od reda. I to je otprilike to. Za sada samo to. Veliki dio toga u pozadini što nije linkano, vidjet ćete kasnije. Ali to je za sad to. Doviđenja.